Nenda tusisi mandiko Matheu mangai kioko ni kicha umundi kuma ibukuni ya Yohana kilungu ni kiucha miongwele na mwe tuisoma omithia mivudhu musuosu wa miongwele na mwe Yohana miongwele na mwe tukwatia ni vamwetha ni wabu Biblia yaku ni kana tukabikie kusoma nenda kuambilia musua wakatatu Simeoni vetelo amea nenguthi kutea makuyu na moma mwea onaitu nituthi naku na mauma alamathi malikanga lawani na utukusu maya kwatia kindu na kuicha Yesu aungama ute wa ukanga indi amanyiwa mayese kanani Yesu ndi Yesu amea siana mwina chao ya mamusungia aye na amea ichaiki tei ngali ya koko kwa aume kwa ngalawa na nimu kuona na indi mecha na yume wa maemwa ne ukusia nundu wa makoyo kwingiva ye Yesu na ataiwe nda utungia ngaimo vya nundu wa kio kisio kila watu nenga kuidhi watwitha yuna kila watu nenga muma wake ni kana tukanene unene wake ni kana tukanena nye nake kioko ni kiicha umundi tungia ngaimo vya nundu wa umbiki ya vinya wa kutongo esya obangala wa nguya ne umutongo iwangala wa na indi utebo nyendivo niki akone kicha umundi mandi kwa ame Yohana miongole na mwe musuosi wa katatu kubika musua wa dhandatu menena undu wa maniwa ma Yesu Kristo ila indi mewie manoa nuisi mae oandu na mae na families na wethia wiome utethia wotita umaiva wiome utethia mavika vandu masya ekaitu kamande mbesa na vetelo Simon vetelo ameanyene ndauthi utea makuyo of course maema kweka biasala na mwalange mamwe anaitu twenda uthi naku ya Yesu na ataiwe na ila maendie matie mwe ya Yesu ila matie mwe ya Yesu mathi kutea makuyo utiku muima maya kwatia kindu utiku wonde maya kwatia kindu enda uswani that situation ne watia maundwala ukwika na ne wathi kwambisya bya salonge indi uileo kwetia vaita onomwe mathi matea makuyu na utiku wonde maya kwatia kindu indi kiokoni mwe Yesu amaumelela na makule mwina chau chako ya mamwe atu ina kindu Yesu nuwesi nesaka na ima mutiye na nima ndi yote ya makuyu ye Yesu ndataiwe na kana namo indi esa kumaatia nela mamwe maina kindu utiko uonde makalile bau maitea makuyu na maina kwa chekindo amea osaite isienyu siche ingale ya koko kwa aume na nemu kwatia na makuyu alama kwati siya mabidi yeme tambaka andu nikana moke kumatere siya kukusya mwe Yesu na ataiwe yako nikicha munenda unena na mundu utiite mwe ya Yesu ayona patena utethyo ndini wa Kristo Yesu uyana wikalite Yesu ni ibinda yasa na withite maundu maku mataendete undu ukwenda withite yona andu makia thimoka kulia mbona nyendia thimawa andu alamuna asoma namo oyua ingima metwanga alinene ingime na mbesa mbinge ingime na mawia maseo inde wekumela wambeiye kumanda wia ndwaisa kuukwata waamua kutia mwe Yesu uthi ukemandhe wia mwemwene either uthi awene kana uthi andune mandhi uthi anenene ni kana ukamandhe wia me Yesu na ataiwe wamutia mwe Yesu nundu nunoete nikwithiwa we Yesu ne winda yasa na ndwaesa kuona uterio nenda ukutebe kana ine yebinda dela mwe Yesu kwenda ukumilela ine yebinda dela mwe Yesu wokete ne kana abikiye kuteria ine yebinda dela mwe Yesu webakube muno kwenda kuutethesya lakini wewe enda umutia kana no mutiye na wathi ukwate maundu maku amaniwa ma Yesu ni mamutie na mathi ukwate kutea makoyo inde ona uwonde wibo maya kwate kindu nundu ni mamutiite mwe Yesu winda taiwe na mthikisya ndukarete utia Yesu nundu wa mathina wisilite
Katata utia Yesu nundu wa kwithia musi waku wiona wibalanika. Katata utia Yesu nukithe wona ciana cia kutie ni cia kwatie mawia na iyo tera cia ndukatata utia mwe Yesu nundu wa maundu asumomo wishilite noka nikana kioko nikicho mungu tangasie kana mwe Yesu eba kubi muno naku biasala Yesu yaguko na yende na kuthela ndukatata utia Yesu kamanda wikwati bandu bangi nundu ene yebinda ila mwe Yesu weba kubi muno na kuuteria mwinda taiwe ila manyewa male ilo kwate kinu utiko uonde kiokone mwe Yesu ni wokie nenda unena kiokone utakika na mwe Yesu nukuka kwaku kiokone takicha umunde mwe Yesu nukuka nikana kumye ya imani ulikete ya uwau kiokone takicha umunde mwe Yesu ni woka nikana kumye mathina ni asu akuobosie kuma maundu ni asu kwasia neona ndatonya na neiwa nebikia mwisho andu ni matona kuya mautabite wambinge na makane na maundu mainge yulu waku makaukulia one ngaiwe botha itha ondo makulile Yobu no mutia na ikwate maundu ange. Bwana Yesu asifiwe. Indi nenda okuyanduka atie mwe Yesu nundu wa mawasi okwiwa binga matomaku no yethukise wasi wa mwe Yesu ndukatata umutia Yesu nundu ni woka kiokone nekana abikie kuuteria ila wabikie kiokone amanyiwa no makwatise makoyo na kwa ugo makwatise maingi na kwa dhania kana uyosi uthi ukwata ni uya wina utedio munene ni uya musiango mbe waola wina uo kana musiango mbe wola nyanya maku makwatie mwendo si uthi ukwata ni mwendo musio mutaka asumbwa na maishane esieto ane Kristo Yesu ubosio no uthi ukwata esieto ane Kristo Yesu mbetikilene kana tubikiye kutunga muvea asesi twana Kristo Yesu tukambewa kiokone kiseo twenda kuutaya na kuutungia mubyano kwitha ngai munene Kristo waituni no kambewa ku ameyo musumbe ni kweta musumbe na ni kweta muyai mathayo ni maitu kiokone tikicha umunde nundu wa utunenge mumo na kutunenge mauwa waku Kristo waituni nundu wa umbiki abinya na bikiye kunena ndeto yaku kiokone kicha umunde osandaya na nguma wikibilani chaku cha usumbe ndeto yaku ni atumanyesha kana mwe Yesu ila twakotia na twathibasa na akungai waituni ona baiki ndo twisao kwati ame Kristo Yesu ine kiokone kicha umunde no kambewa kungai waituni niboya binya waku nikana ukatuterie ukatukate kwako kiokone takia ame Kristo waituni mundu ibandu ngai waituni ukukwiya nundu awia mundu ukukwiya nundu wa nyumba yake mundu ukukwiya nundu wa mwi wake Kristo waituni mundu ukukwiya nundu wa maundu wishilete ame Kristo Yesu mundu ukukwiya nundu wa balaudhu kuma Kristo waituni edhitu na misuko suko ame ngai waituni ende Kristo Yesu otondo wa umilila manyiwa maku ngai waituni makwatia makuyo maingi kiokone kiwa maumilile yoboya ngai waituni kiokone kicha mumbe ukaumilile mundosu nikana ukali ule dhayo wake ukamumilile ngai waituni usiuko kuya ameyo wa musumbe usiuko enda kutia ngai waituni kudhiwa sanaku nekwithia edhi tobo yete edhi tuetelete na ndao na utedio Kristo waituni likilila nikana ukamanyike vinya waku hasa waituni ni mubeano ndo wa mataina wendo waku munene ini sila tobo yani wewe amesa waituni ngai waituni ni maundu maingela tobo yete banone wangala wani Kristo Yesu no kewa na ukatangia ngai waituni no kabosia na okeka maundu manene ona ngai waituni tutona utalani monde hasa waituni ni mubeano ndo wa mataima kuna wendo waku munene ando magu ni medhite maitunga mubea ange ni medhite mainenga na mabata isu siondani ni sinewesi ngai waituni tunaondo wako aseni mubea tukitha kiokone kisha umunde tetela ya silamatuni maitu ni ya utwaka ngai wetu na ututungia kulawe ngai wetu na tuyotia ine ni tuululumila kwaku ni kana ngai wetu ni tukone usio waku kwenda kwaku ni kwithiwe mwe Yesu tuulana utunga mubea kondo ambuela wende na utuisya ngai wetu ni nabo ya ni kana ngai wetu ni ukatone usio wenu tuathite mbua ya ndona ya uowa asa wetu ni mabindani maku na mabindani alama
mailete eni yabinda yela ya ilete ya mbua kuanga iwaitune yandwa Kristo Yesu nabo ya mataine maku nikana ukatewi ya tainga iwaitune tuye kutianga iwaitune lumila kwaku nikana ukatuye siya mbua ibindani yela ya ilete mwe Yesu toyetia mbua oisi toane ya Kristo Yesu ikanesa na itunga iwaitune tangi ya kilao mwenga iwaitune maunduni ala wisilete na mwe Yesu ekakwenda kwaku kukethiwe mathayo ni maitu na etekiseze chadhi ya nimbe waku mwe Yesu ukatunenge kuumanya mbe na mbe ukatunenge kuungama kwaku ukatunenge kululumila kwaku ngewe tune ona tuikabikia kuutia meyobo musumbe kwenda kwaku ni kwithiwe kondo wa tongo yonde makiseseki kondo wa dhuko miyonde ngewe tune makiseseki atangasi yonde makiseseki mwe Yesu ekabina waku koneke eka wendo ngewe tune ngwate no ikethiwe banduni ba ishitwane ya Kristo Yesu tuikane sana tutongwesye anu maku mokelete ngewe tune kumala kuthima weyane mekivekanyo kai musumbe waitune okethiwe mutongo iwaitu kila undone wonde maubisi yonde na mabwikana ndakame yaku ngewe tune nzia sionde na sibwikana ndakame yaku wendo waku munene ngewe tune ukoneke andune maku nekatu kethiwe na undu waku utunge mubea nekethiwe ngai munene Kristo Yesu ungama na andu maku na matongwesye kila undone na oka kitina na kila mavinya onde ngewe tune mawo imone alama ungameche ngewe tune kitina na andu maku ona maubisi ngewe tune yange maungameche mabina make bindu ngewe tune musumbe na mwe wa mathayo maitu nawo yake china ngewe tunaonde alama ungameche ngewe tune na makaungamia asiendo sia kusongwa na ange makaungamia asiendo sia uwene ngewe tune nikana makabikie kuthukoma Kristo Yesu na anangani mabinya onde make bindu na nakweta musumbe kondo andu maku alama unyamawa alama shindeto yaku na alama ungamana aku ngewe tune mbingilone siaku kama usumbe wasumbe ukamatete kuna kwaku ni kwithiwe sawa itune nimubea nundu wake okoke ikanesa na ito na muthenya wonde ngai tunduka kuone nikwithiwe musumbe dayane ya Kristo Yesu meina mutangei tabo ya bamwe na kutonga mubea. Amen. Amen.